Etene ya fefefe keniruwa kenirisi. Anyone ya fera viye no bieme wa ya lamogun. Woze ni na ladian wiena. Dogwa waregui imo bote regbe otavenia. So kwa edota severi owe azebama avec barasien. O gega oru omume aya wegbe. Iyo ni doke mana gbotemo bagwa oteme go viedo Mr. Atiti metobime ne chief Odudu emi ya numula dianode ima okpa ima eva imare okpa wo imare eva oteme comrade Tony Kabaka oteme no mamo ema egbide omagwo ogomo wa omagieme wo wa mema me ohwo no teme ni rie mema o en ba o e ga be mi picture yin o en eni wa en e managmo edo eten ya ni present wasi o emu ore na yo won rore dege runi na kibude ni bun ogberovo wala ho iri amere ime bieka me okwo ga yeme ero wodo orion me na mu iga gwegbon na kwani yo me iri okwo no ro wodo emi no temege Mr. Atiti tana no wo kwo pa wi emi orin ame wo gbiga iwu wa iri lori eke owo kan ma iri wi emi ere iro wo kun kwo pa lori eke owo kan re ni na mu ni kayen ni e ma ya tala di on pigbera de omo hun yen yo to do ri kun mi edo wa dere le ma na gbon fa ma gbe e bi emi ne oro ma yo ma gbe iwe no wo ni nu wu mi ere ri wo kwere upigbe no gbera ogun ewu yo o ma so lati e oda fon wu ni oda fon kun mi ni a o wa wenu do kala di a la wo keke nu riri ga ye di egbe lati a ronda yi ti e bono ma di egbe lati anu do tere nu ya mi re ni ya wa mere no zegu mata lati no mo na wuwe edo ebo be so ma no we ni a no ya mu no ya omi o ya otenera titi ma ewe me ni magbasi ni imara we imadewo yi ove ka be mo picture me la dia ba so gba wo ka me no ri si ofi pe gi o una so ayo ya me iri kama we na go temo Atiti ni yo boy yo me kunre i mere ku we ba so teni me runda opa ma yakin le do emi ni ma opa ma eva na o na yari ya me ni di egbeyin wo o saro do ave ni ka o yi me ne we ni ga le run ni mo ni ga be bude e imuladia o bonopa wanibun double pe obo owo ame ohe eyikin aye wukun oye no o asawe bo me emi ne dede o yin adere ba era me o ka me ara to ti ko lo no ye gbe yi no wu ogun na me wu ebo na e mo bu no bi e so kun ebo na no era me na mo we era me ma ye boni ri ama wa ma wi mo ye bori ama wa ga ya no take na bi emeji imanwa be ke na na gbinwe imanwa be ke na na ri o ya na na suse e bo tera me mu wani bumbu awa se ke no dudu ye eta se gba ye ya o we ri te o ni me ga wu e bo ni ga suse ni ga wu e bo ni ga ye me ma ya fefe ni bun wa re gi yunuri ya he bo wa re sun wa ba de wo wari eke ni meye iwe 20 naira e ya to ekiwe umi oge 5 naira ari oge 5 naira sogo me aye sogi me aye e mo ya ni we mi na e ya samese e ya wese me ima opa ima eva e so wi mu egbe emi no mo so ye me igo me ya de mi me
Ihu ame miava o ni narie glass ya o. Emi no yeme eyi o otelega Atiti. Ara yemo ma yo mabo. Ari abi egbebo la wo ima onpa ima eva. No gume mi video na wa gume ga ene. Emi no mani u ogberofo. Dega dobo wari go nu wa nu wa yari adudu eni wa ma ga emi no gba. Eni no gba. Omani no tu akini no ame mama na yaki mu negbo emu e ogo me wu kian iwe saga e bona wo e ya le run no pia e ya le run no ku amahu me yo ware etoni kabaka re mu yere amen oga disturb me mo ko ku gbo we kenije e usun e ma ni be mu ti anana wa yen ko na memu me miri ya yen na do ye kenije na me e ma yi go de kenibo wa yi eten wala ho fofo ayobogwe wa mu me ni ya Mr. Atiti la ho ke no mu yowobo wa mu me ni ya ima onpa ima eva iti ebo no ma ropa iti ebo no ma ropa so kun are mi nu we wo da me no ma o be su wegbe mo yesi won e sister no go we 350,000 gume yen ma yayi iwe mi ni awu wo ma kaka ma we ga ri gogun iwe ni o ma ri ame ni ginu we wo iyawe bo me ga de wala ho iwo ma ni agugu yeso egbugi me eyin adoni do pupo idole ma yin ope ayin ni okun ni ire media wa gun me yin Mr. Atiti emi no suni meji ima onpa ima eva o he bobun obobun oye dere mi ni me wu yo we semi ayemu he ni ri abo wa me imo ya ni lega mebun we ni megun oye nana o wa me fun ne sinewo igwo ba dole woyi iri amani wa e ho amu me o ya me ladi ado tona o ma mi o ma aba oge okenu ladi anu do sien o ni na wa wo te yan pa yan na ladi anu ka magbon runda ima onpa ima eva oba atope ise ya bebe ne ye kai Odudu pe a imi unu giegun mi Odudu unu giege meni iba mi Odudu but emi opa me we ni do kama we imi ewe gentie manu rigo na Franco Moswo no zuwo wudo Franco Moswo okawo owo kere ne oga ona yawe boyeja ina wo doju nu e ka ona gele doju nu e ka magbon e Franco Moswo no pejita lelu wewodo okawo wo kere ne ona yawe boyeja ina wo doju nu e ka ona doju nu e ka ikawe no bune Odudu uguma ku ni gie ma we na oma ukie ka we no we mi no ma no mo ebo gbera viri ogu ti ebo Odudu wa fi ebo laja nu do ve do ma ewo ku no ro wodo do ma we wo ku ni na do zaga we bowe ni na do gwaga we bowe okay bi ai so 5 o'clock e video nu ya asu ni me o ma mu oriri ma gbe ku e bi na mi nu uwa be mi ku na Odudu iya we bi na wa gbon wi otari e ma no ya ogi me be de na na ge body language we ga agu me gon we ga agi un gi me ya bege ne we o ma wo te verb social media de me de agbon na ke afo of venenia ma be Franco Moswo no zo wo do ni ola le sagi on la lo ba vi kaka ma na ya mo awai awo ku no o we petu gbe na gomoda ge na amwere o ka sie na amwe o dafe gomoda ge na mo adi ina wo do yunu e ka na do ka Odudu uwe ma mwe boladian wa yunu we ka ya ladian we gota iwa zaboru ladian we si wona we iri break na we zabodo gi ongwe ikawe no bu ne we petu ge na Odudu wo bokin we aiwu hu weri oyi obokuta mekin u akemio generation to generation ke loga kemio bokuta Odudu wa send a message na gie wakameno do ka o no vie boladian o wen bo we hin eno Odudu ka we yen ti ebo no ma yen ti ebo we mi no ma mo ebo gbe ran biri we ti ebo e ba na tori o mo na ebo gbo so na wu ti ebo wa ti ebo ni wa vie ebo ni ladian
so if you do working as a okay 5:30